HDZ vas je doveo pred zid. Sad ćete glasati o nepovjerenju Andreju Plenkoviću iz nabrojanih već razloga, ne samo korupcija, nego inflacija, poskupljenja, sve ono što dolazi. Međutim, vi ste stjerani u zid, istrgovali ste Ustavni sud. Vi i Možemo zajedno sa HDZ-om. Želim vam i čestitam izabranim ustavnim sucima, želim im puno uspjeha u radu, te da odgovorno i časno obavljaju dužnost na koju su izabrani. Ovo što se danas događa oko opoziva i ustavnih sudaca i cijelog ovog glasovanja podsjeća na 100. epizodu Zabranjene ljubavi. Scenarij radnog naziva HDZ i Možemo bi se autali, a SDP se još uvijek stidi. Očito tata Milanović i dalje brani. Na tom scenariju i narednim epizodama nitko ne grize nokte. Ishod je svima već dobro poznat, ali ćemo unatoč tome gledati još 1000 epizoda gdje će se na van događati neka previranja, a ispod stola ponovo trgovati. Vrijeme je da se ovaj cirkus privede kraju. Ovo što danas činite nije bezasleno. To je sabotaža Ustava i demokracije radi privida vaše različitosti. Što se tiče procedure, sve je sporno. Sporno je to što smo ustavne suce očito odlučili izabrati nakon isteka svih mogućih rokova, ali ono što je ponajviše sporno, sporan je izostanak kriterija po kojima ćemo vrednovati pristigle kandidate. Sve dok se Ustavni sud tretira kao prostor podjela, pa 5 naših, 5 vaših, ovi su njihovi, a ovi su njihovi, građani se s pravom imaju pitati, a gdje su onda naši? Gdje su naši neovisni, nepristrani i objektivni ustavni suci? Mi ćemo danas izabrati Ustavni sud koji zbog svog sastava ima narušen integritet i prije nego što su ustavni suci položili prisegu i stupili na dužnost. I takva se situacija više nikad, ali više nikad ne smije ponoviti. HDZ se više ne može voditi onom politikom mogu ja što god hoću i da u bilo kojoj situaciji kada ponovo pokušaju krenuti u taj okvir, da će tu biti SDP koji će ih zaustaviti. Kolega Đujić, kad je nadpolovična većina nećete nas zaustaviti, a kad je dvotrećinska onda ćete zaustaviti.